खूब लय भी बरong apa yang sampai pi akan ka vlog video jangan ka bentai ka sngite dena ka dau jong une usurok ubang ida haban ya ki ya ka snong ka thau ka ri ka raj baro se jella la ya ki na ka benta une usurok tengah menta ka sngi ngadang shu mi krek mi na ne na snong mo ban lej ban ya kendu yai kong bindas im nama menta la ar sngi la shong sha than klambam klam di kadi idi tak ka te aku de berkata ngas ngau kia kata kamen sim te kumu ulok snong ulok thau jong i ba ya une usurok ngade wehi ubru ba pendan kam te nga ai ka jingkersan na ka benta ine ikong bendas imo ba in dubla ban yo ya kane ka jing dawa ka jong i om dei tang ka jing dawa ka jong i mo ka dei ka jing dawa jong baro hiu pai ba upai lang uba ubasong ubasa oba pendan kam yau ne usurok te hadu menta ki pajba ki dang duna ban support ya ikong bendas sim te sa sisen nga ong man la ki video ngan kerpat ya ki pajba en rai kim don pat ki ba tre ban ya support ki dang duna nama tip hadu kanno ngi duna hadu kanno ka dang jengai kata ka jengya telelang ha ki video ba ki breu ki ba pendan kam yau ne usurok tengah hi ngam omdir banga ong mo banga dei uba start ubanang bakom ta ter uba kit kia na ka banta ka ri ka raj am ngamong ri kata henrai ngasngau kia halade ba une usrok ngila dei no ban yo utau ba beso ba tip top hi laan ban ong karong li hapadang surok karong yong sak tip top usrok mo pitip bau ne usurok mo la jan komba arspa lai spa teli kisnong ki ba pendan kam yau ne usurok andre ki ba le kendu ki ba le ai support ki ba ai kti kadiang kti kamon yai kong benda spat idan tang komba shispa ngut ki bru te ki bru hang ne kila don komba similion ngan ong no ki bru ka klik bru andre ki ba support pat ki ba pendan kam yau surok pat man ka sngi ki dan ki ba pendan kam andre ban support pat tang nyopo prapongut ki bro pi gajing repair mo hadin gajing yaki adin gajing ai warning jong ki pajba ki su repair malu mala dau mau te pi kan ye te pi watang da ka juti jong aru kala da ban kho pi omdon rong omdon ka yuang te mato yu ban repair kum kene ban subu dagi mau tang da la wan slap menta por liur le baro kala poi serot da kene ngadang su kreme na ne nasional te ka jangai kumba ngam tiap rada ka no pau kilometer dan du nasional jungi hadu aslong te tangba laan barong hadu ha pedang ka meghalia hinga haban lai menta aslong namo surok no po umdan wakiong am usdang na dun ne namo ka highway ka dan hang te am te usdang na dun ne hadu ha sanapur dan bok bangam sa blok nama kalala blok ngala poi sadu sene sa jan mau yok ni ong na ta sa spang la poi selong nomor ba jaw slap em te ngabu ka skuti hane ngara da skuti ngi ba dan bai dan skuti de jenjar te ta hap ri slap shwa hang ne sipang mau yong Aliba. Oh. Naya discuss naya khana hagi ki YouTube channel chungki. Aja cile subscribe YouTube pira, menjaga news chungki. Oh, ngap begini dekat cuk mo. Napak pun malah tu. Alat dap se. Adep la demang dong ade. Ba pun biong. Tam itu berpun thor ba ai itu ba ba borang sakrau. Das ba komen gre. Oh, kedua keren keten cenong. Ning tim cenong keren ai. Tim cenong la ni ben ai ha mik. Jile ai maju. Karena menji dia pakai mak kim yo iki pun di desa haba memeli junghi sebu haba sutu keren ni nang Padang gini perlok YouTuber imo kepada cenong umdan hi batu mestar dan pi gitu ki sesngi arsngi bai penmi ya ka video spang suro kala viral siapa all Meghalaya ang no mo te bau sar mo blog re julet tang ya ki baya dei bau surok bau risendong kebawan na kaliang simet na kaliang kasang banya kersan yai kong pinda sim te ki pajba pi hang ne kidang duna te Bidang yawan. kidang yawan te je kwa pi ong na benta ki pajba Ki pajba nang kuah ba kamtam na kaliang umden area mo. Ki ba hab po jong ne surok na tepat yaki fungsi ba ban yawan. Na kaliang jungi ki
Kipat ba kibelami syakmat mah. Kim penlong ru ka jingalang ba sinukong. Idon kisunjuk nanti dengan sekenduk berarti lai kasut bumi nangtung sapuncit panggata zaman tangam la ban krenjer. แต่องชวาลงหาเดือนกันนี่โยมันโยเรียวสรกทำไมก็แล้วเด้อ ni kermen bangin yo ya pen yo be nomor bakane kade ka hok ka jungi hi nadu menno ka sarkar kala persyang yangi banwan kular na kapor sa kapor aman laki rensan yalap election ka jungki na kapor sa kapor kiwan yangi ban kular de hakum kita gipor yole se na galyang jungi nilange jeki Teka eka bangadon manong mentah galong ba nang ne syakmat hakum gini kibru yimne syu ban bikin kadai kita hanya si ngawan nan de himarway wan I'm simlem ya ikong indas imo ba jin ladap arsni di syatkan jongi alor surok anong po samden abala jot rapai de pada hanya si pe la jong kmat i pada penengnya isi por ina tot bat ngadon ben ai jemut alor kata kalong ba kibabat ya kebor bah madu subha ban hai kman no syai bat ya kitan dan hi barok be ngalong jusuk ya pe ba bat ngai jemut ya kita kiba syong kiba sa hanong dan cici baro bat ya kitan ki bangin marjan markhat dei banyak sinong makin jawan seulem yi mani ai men sim aku mungkin kita bangin job adu bangin job bangin yo ya bang surok bapha bagila ban yai nyeng harkum babiang ye nak liang ke jonga semla pule bayai mana sini tu surok siau ba nyai ba sidom hadu kata-kata hamtam be pule college khabar habai jika bangin poi por ke babiang di ikum poi ta islam no kata-kata tang kita kembali syatkan nong dengan agak dica Kibru lagi ba congok sadar tapi bah pokali deh congok sadar dah Tekan ke office sekretariat ni? Kena ni? Tega additional? Kini yang additional dah. Kani mah, madir mah. Parking lot additional ini dah. La pencai lagi kau pesajer ni taba ani pada lajar. Henry Hakamit kabaningkong kabangalalek pet ya ikong benda sem ngayu i bagi samla nakitha nyum dan nakisnong baper kilakloi banyarap yakino kino kijung dan kam jong ikong bat kham tam ngayu i bana kaliang kisang halang ki baper kilakloi ban pendap penbiang ya kijung dan kam jong ikong benda sem kum kajung thia kijan kinap ka bat kiwe de kila persang kadla kadyai banyarap ya kejeng dan kamjong ine ikong Ya ayo se masih. Jual jangan dia. Selak. Ada tu am. Oi, nilai semua. 20 pound. Tengok yang lagi mana. 20 pound semua kai set dah. Ada saya kan lagi. Ada yang ni dia. Hari ada. Berapa macam? Hirang tu mau turun kangtu. Kenapa tu? Aku kangtu tu. Berapa banyak? Turun pas macam apa tu nak? Hari ni benar lu par kali. Kira. Ai nak kamu pergi?
nak pedih. Ai pedih. Ai nak pedih. Do that, but the thing is that hospital cannot be brought here. No. Relax. Hospital without doctor is useless. Hospital without doctor is useless. I'm relaxing, brother. You don't even have an answer. I'm relaxing. You don't even have an I answer. don't brother. see there are the question. Listen to me, sir. There are members of the Voice of the People's Party here. They will recall you that the doctors came here to check on Ardhan's Basaimach's health. So same thing for her. She fight for the rights, not for her own rights, for the people's rights. We will do our part. So send him. No, don't waste your time. Send him. Contact it to your DIG. Contact it to the concerned minister, concerned department. Send it right now. As per the we respect you as the SP of the East Coastal District. We just want to to ask you, what is your thing out here like? What is your? I'm only concerned. That's my only concern. Okay, See, fine. I'm not competent. Okay, I understand about that. You're concerned about that. Okay, I understand about it. That's what I'm requesting about you from my side and from the public side also, and from our side. So what she said also. Being a SP out here in From same also what she said also. in our Call the district, doctor here. we Not respect you her in to that go way. there. We respect you in that way. So please, with due respect, we ask you, as an SP, you have that much capability to seek help from the health department. You please ask the health department to come here to see after her. That's what she requested from our side, so not to go that side. Please, okay? That's all. Please, don't make it a havoc out here because why the people out here will be.